nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil ya boigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriria gatigati wekari guri ria bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho wata nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete usechire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Chitariki 20 na yamo chiomo tienyi hukumi o mwaka wa 2025 chingaki amangagenda kone kwa chinzamo anna monere tukelimo lyoka magega yaba Kenya gochengerari tuko dia mashucha ase egeti kia idhoke imehie county ya Kitui moyo nya tukobokora wa mono muraibwense omoska William Samuel Ruto kene kionga chinsa ibera senchera wekirano chingongor kwaro ne ototo nyangiri na kurwa sense memenyelio ni gotokubwatirana Wilson Makoli na yakobugatia negatia na kwaregania se kionga chinsa ibere emagoroba ya lero Kone na chite mbako kureki akagenda akabekerwa maru ekera manyita maru ayo amaru ina aramu affected era agachaka kwa maisiko abantu batatu gosiria magema abo magiga yogatebekana gutumika amaru atanjeri chinsemo chiesiera ward ya Nyakoe mambo ya pombe na mambo ya watu wa kuuza second generation liquor wenye hawana license mnauza zile vitu mbaya zinaharibu vijana tafadhali be warned. Ibarasa jobulendi gokoreka chinsemo chegesima county ya Nyamira asege kulega tindikerwe gochia sebalia bakubuna amachiko. Hii maneno ya watu kufikiria ati vijana bodaboda ni watu ovyo lazima ikome. Hii ni biashara kubwa katika nchi hii na mnastahili heshima. Segeto nigenda kurwegwa gochia aseba bwatani au gotwara amaskane na kurwali baga gochia se abakole mirimo ba bodaboda.
Nchumurigereria kiunga chinsa ibere togo chaka nengane gwechania stoko manyamuna ase kinorigia siara ward ya Nyakoe bunge ya kituo cha South county ya Kisii nigo abantu gwikabatato baene kigwesiria magemabo kubatakana na kiri kagire buna nigo banyatoka baba kunywa gose gutumeka amarua atanchirie muliko ito polka muliko ito tiponi asanya nigatara chinsa mejira gutwala ndio roboti rokobwatia Egekore getarie kia botambe nigo kegenderete kubaichania abamenyi bekinyero kia bunyageteni kia boira yue gotoke ward ya Nyakoe meye bunge ya kitutu cha South. Maiga ya basacha batato be miaka ya igatua usiria magimabo asenchira yobo tutukanu asebakageire kunywa amariogo atancheiri. Marukuru kanari binyora abantu kunywa amaru. Lakini bona yiki asa murongo ekuruzo ya ramabe. Ayande bagata bakuru freezer ya siku 3. Wana banya gusene potorio bono currently nato igure se kinyori kiga abantu mbare bakure abantu karibu bane na bono ni Monday wiki nato kwana iga abantu mbakwete Monday kiboke na Jumaine abantu batatu bakwirite limo burwere butamanyi nikibwa buri muntu agote mauso nyomborara mambiga koboka oyalire kurwa kaniga andu mu murundo yarenge Jumapili yani Juma kukira Jumamosi bono mungwaro yinde nanyo tamarwa sikibumba akaranyo marwa agacha bya abari no marwa akaracha iga akakakora akandese kirane around isa agasibe kya agacha aswa kure karaswa ntuto gatigana akakora agatira gote bono muchi ukira igoro yani Jumamosi yari igoro bono musoni bono ndia tugeto rai Gusangano musubati zipora kwamboka oyuro murugi onyagusira Daniel Marucha nigo akoerere sabari yo mugakoye nabo igokomerana na makweli mugakone nachite mbako kureki akagenda akabekerwa maru ekera manyita maru ayo amarua ina aramu affected era agachaka kwa maisiko oli banywete nerekera era muchaka abanyene bakamubuguri bakamuhira mpaka nyangina akabekirwa machi akaywa mariogo era akaira naka oyo nere muno tumuirite abanya kwende general era gachita kwa mubona nariye chete gusira uko na chinga kicho abanyakenyero niga baba bakorera igoro yo mukagerwa yomo yobete kago chaka oboengi bwa maruaya bari moyo munaro ogosomya mangana sciences iga kiore secondary school na chagito karama na usemetano bateba o mix njira gitega yaba maru usene changa shortcut ngende kinywote ngi atarama ero monyene nywote nga akwete sengenje binde bya koros wono we are suspecting abantu aba ku mysteriously ataruwariti usaigo is like ya maru ayu angete koros wetero mwarimu oyu na agere tutare binyoreki ekenyoreka seboniga mbabere bakwete kenyoro gya kyabwega ne kenyoro kya mageno yo monasire no mwalimu osore gosomia secondary mata era nasirete turwa maruayu iwa mwalimu yabaroketi ngai arebwata ngara agachubairete eriogerio bakumusa nesirenji babeka macherita 20 aba maru bakunyi Ekerero kia babono guchase serikali no kwire gitambokero kia bwango libanyare gotoria amagima yabangiane ne kurwa sekenyore keiga usaba serikali bwate na community abaturete community policy bakora uchunguzi kamili tumanye umuntu gagakonya marua yanga yagutoka igera abu atutokonye egisa kukia mambi ikia to gutiga rena bakora nga mu maruja ne uralire to kuma mambi yikunya umira esume ingo konyorere ekinyorege mutokora ki tusiria abantu amarua ya serikali ne sirima ma abantu bange mbali kuyeka amarua kurwe ruti ya bonjali korusteni mi umate no amarua yako ngakecho boigo nigo abayengi amarua na boiga batumeki baburirwe ko irangora na bali to gutumia abali to gutumeka kinyuweke na ari kubasaba moro chinjira abantu bawo marua atari akoni mo kunywa ngomo tenge sumo ya tirema mutaya wanda ya abantu baminda basaya baminto jensi na baka baminto to punguza marua torara tigake torara akoro uchunguzi torenga yimbe biko ganda wese otherwise anyi to kuganda kunywa n'utiga turabantu okure kenyoro nyani teri bijya kero ko nyamara bagaka mono mono to gutumika to konya kurare ngenje ngamune wato jitya bangira boke kenyoreke
kuripotire gitaseni kiao kia Gatembe kuroiga ase kinyorogia kiore siara bunyagatani igotuka imeje bunge ya Kitutu chache sauti leteria na inkoro kwa Dipon Asanya na mwanjo muligero bunenchira yamo yokoyaneke buna oborendi nkotingwa bole anmono ase ward ya Gesima ebiye gotoka ase county ya Nyamira nigori tukolia lero embarasa enene yanyaraka bage gokorwa sinsemecho elio konyaraka ba gego segeta oborendi anmono ase ogikure getin Kenya kabage korwegwa gochiase bali babere bakobuna amachiko ao munanigo barachiko bakomukirwa getambukiro ekebe gosegetambukiro kielichiko chingabaranya kabako bwatiranirwa nebikore byo namono ase oboibi wechi wa Jesima banyaka bakwane kwa sinsemecho nago tumuliketo Paul Cup okara nebarasa yo yanyara kabage ko bareta mabamenye ikurase sinsemechi gacha Gesima iyo yanyara kabage kora wa mono county commissioner we county ya Nyamira Erastus Mboi kubwatana namo nabo bisabande be serikali kurwase county ya Nyamira abo asomo bagendere ko bakugikiria obobe ubu bagendera kwa bakoretu kubatikana mu wibi wechi waya Chestima hawezi tusumbua hiyo hawezi fika hata watu 5 ni watu wachache sana ambao ukwana nigo bagendera kwa bakubatani wibi wiga amo no gutumika kwa mariogo yo gutindia ayukurengana mu nabarabu bagendera kwa bakorwa agekurire getindi ochase bali bako yahunia nabo igo bako yahuni gochasabana muna moikaranste igaba kana banene mumanyeto muntu koibe tinyayo Chestima o maene gosogolimo moko ba momanya amangana ya marwale ga igonsi pikoro nyamakoro togoche momanyete o maene goseno bolimo igoni intu abanyene tora koreki intu abanyene tora aligia abantu abunande tokore amangana yonspi afandarism yestima na amangana ya marwonspi echanga ekanga ebintu ebyonspi intu abanyene tora akore chingakie chiga chisukuru cha bungironi gawe boli bagendere ko boigo bakoborwa kulita abana babo kubatakanamo nechisawa chiri bagotara elio gwetanga kurwase ogotumeka mario gajega yogotindia ayagoturutumba amagimabo mambo ya pombe na mambo ya watu wa kuuza second generation liquor wenye hawana license mnauza zile vitu mbaya zinaharibu vijana tafadhali be warned shule zimefungwa watoto wamekuja nyumbani that is my passion about watoto wamekuja nyumbani wazazi muache kuregarega akina mama muache kuamka mapema kwenda sokoni na kurudi nyumbani saa 4 ya usiku hujajua mtoto amekaa wapi nigo ebaraze yiga yanyara kabage goseme bihara gochase balia araskunyara kwa bakubwatani wa muno bwibwe wa Chestima obu bagendera kwa bokoleta sarenene kubatikana muno musunte uyubegorire obosali comment kana honestly saa zingine naamini kwa China unajua ukipatikana na ujinga wanamalizana na wewe tu ndio tumalize wewe ugonjwa and I think it's the high time we decided to take a firm action ndio watu waelewe uchungu wenye huko wewe uko hapa unaiba ng'ombe ya mtu kuku ya mtu mahindi ya mtu na wakati anafanya kazi yake hakuna siku umeenda kwa hiyo shamba ukamsaidia kulima ama kukatia hiyo ng'ombe nyasi ama kulipia hiyo stima ni kungoja tu na kuharibu na katika vikao wewe ndio namba 1 kusema vile serikali hijatenda nigo abananchi baburi gukubwatana na gwakoroboti chingaki amababunaje gakorekana ili gokonya igesaku tunaomba mtuandikie tumesikizana tukitoka hapa tuwe na hiyo majina yote tukuje tuchukue moja one by one tumalize hii shida wale wakora wote wanasumbua nyinyi mnawajua inasemekana kikulacho kinguoni mwako hakuna mkora anatoka Migori huko ama anatoka Kericho anakuja ni nyinyi tu mnasumbuana hapa so sisi tumekuja hapa tusaidiane na nyinyi kama iko yule mtu ameshinda nyinyi mnatuletea tunapeleka yeye pahali anatakikana kupelekwa ingo ripoti getasini kwa wanchete kya Gatembe kuruiga sinsemechi gacha Gesima ime bunga ya Bugututu wa Masabe county ya Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp okara
na omo senata be county Nyamira omoske Eric Okongo omogeni nigo agendere kumachia umuraibwense muske William Ruto amo na serikali yaye kubatakana amo nogo cha wepona siembe gocha sabalimi bekamariye cha kolenganera niga serikali nyata kwage gutugutra lichi kuri nyata kwali gwetigwa riri alenge gocha korenda abalemi kubatakana amo nobo tutukanu abwe kamariye cha anamo no chinga kiche pona simna gutume ulikito fatigade Gisemba. Serikali enene eje kuragwa n'umurayo manene bwense Dr. William Ruto nigo yamuchiwe asogwanjirana kurusya richiko eryo ryare kubakonya abaremi bekemerige cyahe eryo konya ekemerike abo aseri goriri nene korengana n'amachiko reforms jo monto manyetora duyo mugusi ne president yenyano goroku William Samoei Ruto richiko liri anyorete lyamunya lyabegete ligoriri cyahe ngandi gunse wetani yeji dora ibe egente getangani akorete no koliru okoliru o maana ko tabadara omondo gojenjiri chigena atwanje buna bale mintu sisi hatuna maneno unatuambia ya miwa mahindi na nini umechukua pesa hatuna shida umepatia wakulima wa miwa lakini chai hujaweka hata shilingi si huyo ni mtu anataka kumaliza sisi na sisi tunakuambia tunakuangalia kutoka 18 Omo seneta oye boigo bwe county ya Nyamira omoske Eric Okongo mogeni boigo omochirie omoroberio bwe serikali enene yukwaga cha chinyomba cheri goriryanse Ekiokongo atebire nigo orengete gocha kubatachira inse abwo bokonyora wa inse boigo ngolere diga igai mukyoko boko igoro obwate shiringi chimilioni sanemo okikogore nyomba Ruto agachire korobere town mukyoko boko igoro Ruto tabwati yani a connection no mwananchi amenya ta mari igoro abananchi tomenya pesa otoko mutenge yeto mwananchi atagete mwaka ne bona asiaye boronge akanyomba kali abwate ka Nyamira akarosi kabaka akai gosonye gotagete korusi nyomba chiri chimbe chibese chiri ryo kutona chia housing inchuga igatoko balire chinyomba chiri chibonete ko improve bwagache chikine igoro ryo Nyamira yetakoraki ms lakini ngogocha kunganye igotanga kwabekere chikoroba Kisumu ajaiga ni gware ko yakwana ekero kyomo yega bwebirero yokomwenia omugaka Peter Nyakundi ongera kurwase kinyoro kya enchoro egodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango omuyega boigo orekana koba oyubwa mabera amanene asekeria buna nyagusira konyanigo abeire gakomwikange omurugyoye aserieta Josephine Nyakundi wetera oborema obwo ase abeire egetanda wetania emyaka 15 kubatekana na nigo abarahi abo boigo baikirana bakwanira enjira barache kokonya abana banyagusira anene hekonyora emiremo abande gosoma na boigo omurwairo yo kobweniwa njensto bwate omongina ende nyagitari na gisara kanirwe efis onare gosaba seneto minto orabuno gotokonya karatu wakire sabu twale gosaba nyasaku no mongina ori atene nake abokora nyomberi yabeire na gisare kara asoma kore school bunago somero bwalimu abagocha kuba madamu muya sana akonye muchiuri ase ensemo ya siasa nigo moseneta Okongo mogeni agenderera kumwakira ekoko oyo kabeire omowasiri bw'oburendi bwaime Dr. Fred Matiang'i osyo bweganga yaye yokoria ekirogo ky'oburai bwense ase boigo agenderera kuboria basae kogenderera kwerikia buna abaki chikura tuko na kijana yetu anaitwa Fred Okengo na yeye tunataka tumwambie tafadhali mheshimiwa Matiang'i ukichukua uongozi vile Ruto alisema atikubeba Biblia kitu ya kwanza rudisha ile kitu inaitwa NHIF wananchi walipe shilingi 500 namba 2 hii kitu tunaambiwa tutujengeo manyumba kwenye town ukiingia hivi hiyo kitu fanya nini ondoa kwa hivyo tunakuambia 2027 uangalie debe kutoka Nyamira mtu ni Fred Okengo William Ruto ni one asifanye nini asifanye nini na siasa che county ya Nyamira asomoyega oyoiga bwebirero nigo na chirocho chiabwata inse kiromondo le very strategic uranyare goeta ngora service arabandoro onye governor onye ne president onye senator bakwana senator naye ko kubwat story engakie goika ukama out clear
mapema egera tomanye senjo we have had rumors from elsewhere and otagete kerogo ego anga yani numoko musugumera tatageti ngakimwamba ngire kuru nyamiri ngiro wale wase promotion mate mwambe kabiye kera njo manyana ngo jikokwana uliyo lobisi yota ne kerogo ne ikiane lakini kerogo ne ikiano tali ikiano no bananchi oto ino mo wake kura kumura tewe ngane promotion njara bongo batiare mbakolere gasi Kingo reporter Gatembe koraiga sekenyoro kya Enchoro ime ye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefatigad Kisemba na mwanchwa omorigereri aba arundi ya boda boda usaba kalema ba boda boda kurwa stage Michael na Century litukulia rero niko batwara egikara gusumuyiga bugo cyake bene ekiombe kyabo gose ebiri banyaka bakwa ene kyana gwikirania ase ekiombe kyabo na abo igo no muyiga gose egikara kyanya kwikiraniwa amo no mwana siasa Patrick Lumumba oyo bo igo nyara kabaka kurokobolie abana boda boda banyaka bakagwa maskani mnagotume muliketo Wycliffe Tyson Manyara Abana bodaboda ba estate ya St Jude abo bakorawa na echamani yabo Joseph Mukaya amene committee litukolia rero mbabwatuka bene chitent ebirogo amo ne public sound system asenjera eyemo yogochengera ebigari byabo ebyo byairire ange enusu million moyego yonigo okorekana ase getigia People's Park Kisii Town na nigo oikeranwa na oyokorigi ekergo kya kitutu cha South omosike Patrick Lumumba omosike Lumumba Patrick nigo agokigwa amo negetambukero ekyo amo nobomo baorokirie na nigo abaganiria amaya na komenta buna omwana boda boda asikwe ekiagera ne biashara binge buna biashara binde byonsi sisi ama mimi nataka kuleta mabadiliko ya vijana. Hii maneno ya watu kufikiria ati vijana boda boda ni watu ovyo ovyo lazima ikome. Hii ni biashara kubwa katika nchi hii na mnastahili heshima. Na mimi kila wakati nikienda kila mahali ninasema muwe na amani, msipigane, msitukane, mfanye biashara kama ile ya mtu yoyote katika nchi hii. Nakumat ama Naivas wakifanya biashara wanaheshimiwa. Transline wakifanya ama inaitwa Enacoach wanaheshimiwa. Na vijana wa boda boda pia manake wanabeba abiria lazima waheshimiwe. Sema waheshimiwe. Lazima mfanye nini? Egento nare kubasabanga mbuya mono soko bwatera noko. Nande nga congratulate ma St Jude mono. Tali gasi nke gasi emo akolire ga kine gasi nene. Etakere ko ba appreciated asenge njogo chamo kumanya welfare ya ino negento gete kiamana sana. Ama kaka Sungura ninafanya katika luninga ya Gatembe TV. Pia mimi nikisimama hapa nashukuru sana kwa uwepo wa kualikwa na ndugu yangu hapa kufika hapa at least. Abana bami ntotokonya niribia guseru. Omo base commander Collins Odhiambo nere na abanyoria buna kera omwana boda boda atware driving licenses na boigo kubwatia amachiko aya epara na boigo gutwara ebinto byonsi biri biko ganirigwa ase epara. Kwa wenye wanaendesha boda boda, please make sure uko na driving license. Kitu kingine uwe na insurance. Sana sana tukiwashika hizo ndizo tunawashtaki nazo, si ndio? So ni vitu viwili muhimu muwe nazo. Kitu kingine ukiendesha boda boda, please vaa helmet na uwe na reflector jacket. Sawa sawa? Alafu usiendeshe boda boda ukiwa mlevi ama ukiwa umevuta vitu vyako. Kuripoti Gatembe, nje Wycliffe Tyson Manyara.
na omwancho mo ligerali abisio mo marwe county ya Kisii Muskedonya Doris Aburi kubwatrana amo ne kiombe kia Kisii Community Health Promoters Service to Humanity nigo babwatrana aidio elikogendera kurwania omuchando bwechinda ase ekenyoro kyabogeka echinsa mocha utamba ward ya Kisii ese county ya Kisii se bunge ya Nyahari Balichache nigo abo banyaka bakanyora ogosiro kubanyaka bakorenga byamono gochiase yabise yo mo marwe Muskedonya Doris Aburi. Ayale magokoro ngayole tokorore ngayale tomorore ayale tomo esiko yaye tomo kwani esiko yaye tomorore. Changamoto mingi sana. Ukiona mama amepatwa na chigas, think deeper. Kuna shida mingi mama kama hawa mama ama wazee wanapitia. So nikiona mkono wa mama yetu wa county Donya akiingia ndani, at least I feel very happy, I really appreciated. Na kama ni voice ya kina mama wazee wenye wamezeeka kwa hii miaka, I really feel grateful kupewa mama kama huyu mwenye anaona changamoto cha hawa wazee wenye wanapitia. Mkienda kwa ofisi mwambie tunafurahia na kazi yenye ofisi yake inafanya, na tukiendelea kupata kesi zingine I'm very sure tutawainvolve na nyinyi mko haraka sana kwa kuingilia ndani. My team feel appreciated. I'm very happy with this team. They usually work, wanafanya kazi hata ingawa kama sasa hivi kuna changamoto ya kukaa bila malipo for quite some time, 15 months now, at least wanajitolea. Wamama wanahitaji sabuni, wanahitaji kitu ya kukula, wanahitaji school fees, lakini ukiona wakijitolea kufanya kazi bila malipo, hapo tunashukuru sana na nawaambia endelea na huo moyo mkono. Sawa sawa. Mugambi ito mbia mono nonya kwa beta invited bata mono asengencho mwache woto bwate siaiga sekenyoro gyeito muchando beiro ko matuka mange sirinyolebi lakini ndoja sengencho yoko boko kwino ndoje nga umuchando okay ikorenge dia se bogi katlarge ngagete bono ona rumungi no tigaje taiga ubwate problem yechinda lakini asengencho bono mwachire we really pray nga nyasaba mente chinguru in future so that mogenda ne program we wetero mheshimiwa Donya. So kimoko genda we really say thanks ucha so mheshimiwa na ndi mogoika omwamaiga. Thank you. Na mwancho muligerali chingaki chinza mogose abarwa baganda kwyarigania ase amatema manene yo mwakoiga ayuale a grade 6 grade 9 nabo igo form 4 nigo omurwaneri gosoyo engoli kero kyobo MCA ase ward ya Kisii Central Muske Frank Mirina nyarakabaga kore taro ya chukuru sanya kabaga kurwa esege to yachinjira gochia sabarki wa baganda kwyarigania asa amatema ayo munagote muliketo diponi asanya. Ichingaki aboroki wabagendete kwerigania anana sogwisaransa matemo manene yo mwako yoiga niga bagwatani ao bagendete gokorumukia bwokuganiria aboroki wa amaya asomwako yoiga imeye ward ya Kisii Central abagwatani ao niga bono bagendete wesokia na kwena na obasemya guchesa aboroki wa ichingaki litukulia lero barawa na Frank Mirina uywe bono gendete kubaganiria amaya na bego kubarigania asenchereria yogokora buya aseri tangoro kudeni Sangara no mukaji wa Kisii Central Ward mheshimiwa Frank Mirina na kore bintu kiamana go much success as school cha Kisii Central Ward wa nyari ko batogo tala school cha Kisii Central Ward na Kisii Primary na chwa masomo primary and secondary gusanga nababwatani abaiga ningo batebirenga enchirenga bune yega nenchire yamo yokona na ogosemeria anene guchesa aborokiwa licha yechi changamoto chiri bagenderete gwetera asamagima nonyana kurwa setinka Midu Daniel jinomo iburu Kisii Central Ward etoka tebia baiberi adonza zaba yuweteri ogeri abana bana bago jangaiga abarende buna baru asabari na ande bera bari buna baru eto
na bari bakora amademu abaibuli mbabaji gasikingong baba yambo time ana baigaranse mbanya kutumatum mwana nyasoma kuna amademu yagoja banyara gora byo Maxwell Omwenga Maina oyole omoroke bw'eskuru ya St James kia Mabundu ni goboiga bagakogokera omurubiri yoiga chingaki aruo kuburia gochia asabaibori koene kianganko abare abana babo chingaki chingororo asogokora chigasi chiri baire kurwase chiskuru anene chingaki chiga baro mutimoko naboigo kobaigeria kogende kanisa ili banyare gukina ne chimbwa ichingia tuyariganiribya kabisa gochaka matemo yaiga the school management mbali tayari kabisa gochaka matemo ya unawo chaka kurwase kulingana ne kalenda ya matemo abaibori baba nafunsi beskuru yaito kuna wanafunzi bagoche rusene ntambe sana kuna bagochaka mbwata assignments kuru school abaibori tigabadi kwanira abana babo nande bakishenga abana bakorechi assignment icho nande babaire kanisa nande mono babeka munguru kwanza ndelio tokumira no mwaka muyekere tamu gochaka anyarenga abana baitumbi yabari batwara rigocha twende na masomo na waro kuroiga ase wodi ya Kisii Central imeye county ya Kisii eliane nkoro kwa Dipon Asanya Mwanjo murige wikirabo no tokora nsameiga entangani yekiunga chinsabire kolende maga yomutima kwa makaigo ngato gochukira na Dr. Kena Mose onsari okura senyita World Fit Health Center nyago batokolgereria amangi hanne mono igoro yokomenya okuya kebo chenu igo toska gochiara nchini ngoro kwa Haruni ototo nyangiri kuransa memenyerio nigakoro kwa Wilson Makoli na we kuransa me transmission nigakoro kwa DJ Arsen go se Kevin Ongeri toska gochiara Indimo kumanya obuya bw'Oburayi indimo oja kumanya chinguru kyekura abasayemura enko boli mwensi so wanje kwaina ondo otabwati kebande motebi abwati kebande otabwati ekura abwati ekura nalitora rwane segerengia asense yaito Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Musi atewanga engere ntindi nere koro suchinga engere ntindi nere koro nere kogonchwa engere ntindi nere kogonchwa chinga okogonchwa ko yose ngo beri kabi ko yose bona yabe ngaya iye pipi ngaya bona nere bunengo engere ntindi nere kogonchwa nero yagonchwa chinga kai engere nere liye rende bona engere ko yabe ntindi kabisa kai ore busi ayabona ngani ori kimbere nayo ori busi keregento nayo ori busi utapa kipa nayo jawo kenyora akeregento nayo busi yabo kenego chikaba nayo tanga ina buno ngorabo kai tukaliye keragerende data ayo kono ayo bekere tamagra nayo bono keregento nayo konga ori ina ro kameta ayabona ngere ntindi Magaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerunge tato asama
amabati aria yechigeche 25 mbabwate tile provels aria oriental, elegantal, versatile gross na boigo na versatile mat. MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala buna bonelia chaco gray, brick red, tile red, maroon, sky blue na boigo na green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao. Tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchuligo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ntumo ligere karibu asenseme iga aya kwemenya okuya kebo chenu asimuna tego taitole na era Dr. Kena Moses onzarigo kurasita World Fit Early Center ngonya kaboto kuligeria mange goro iyo komenya okuya kebo chenu na daktari amanganya kabakarikwa iga gose ase amatuka ngatano igatano na rimayarire amangana makongo sana sense ya Kenya kunilitangana kema kora kwa ni muligere. Ritira na Daktari Moses Kena Onsarigo kuwa senyakitari ya World Fit Centers ito wate kliniki ga Bosongo aria se nyumba ya Uhuru Plaza egorba ya gatatu room 307A na wate bire wiki yetire ndo wata mangana makon akinande to enda gutuma rambi chito yese family na Kenya ngima tulipoteza kiongozi wa maana sana lakini tunaomba maisha yaendelee. Na asekara to kwa na igoro ya nyata kwa na kibu abantu abange babere ba gukuminga kero kunga umusikira ira muro ninga nyata kwa gosira no gosira kwae niko